ngai kumleiru nadu ikang ai banablen ibalang ikurtang jang kamelim konstitusi ibalai donikat bangi isamlarang ba iba fair nang klau ibala ai jikran syikmat ngai kumleiru nadu iba syangdor nang bet ibalang wain di aktif member jang parti baju buat ban seral nang bangi ka parti nadu kepor ba ilang lai ban perkan ya ka ni ka parti hangte ko ka konstitusi kejongi bat ngai kumlei kerpang hebat yepi kilang keme kilang kepa kisamla ketai bat sedang kihat kibaret kibalewan bat sengap bat syashkor ya kata ka jik percaya kejongi kum ka parti bat kani keladi kesin ke baar pengiwan hakani kesenang ngejoki pun naplang joki pilai itu ya nga bat yolesi kidangkat kibam padia itu ya nga nakwa bat penitu yang sesien keketang ngejanga kadai ba alam kasta marbanyang nasyong ngasa apa kamong mau smai kumu samlarang ba upampa judan beta haka politics kini sien kemenkang yang bangan yadan beta haka ba ngayui kinangram kibeskam jakani ka parti abang yi ki nangalam ki ba khade jakani ka parti jakring yak ta jimut ke cikpat hat ke jonga ngadan kata ka jingtrang banya trei baniket penyaba rikat bakani ka parti patei hakani ka election namali hakba ngang laya dan beta rikat bakani ka parti oh ikam sampai sakatham hendai ngila japat hakoi ka beta kata kalang bat sudu yu paiba ya ka board ka pisa shua kani election bat hadian bangiladat ya kani election namali nakalian ke parti kelajit yang batbu shua yang kumuta organizing secretary jang ke parti uban pet patmi ya kakam jang ke parti apa ka konsulsi gejungi oh kembali ke masuk yang bangan sim ya kata ke benta namar ba ngarang nadi ubre bela jumin badan hakam politics karang dek sien kembali kau yang bat kembali yang ke masuk bangan yang mangkiran hakmat kipai ba andai yang mengadan pak kata kemensim banyak trei baniket banyak ba rikat baka parti ngapenda melodi hak jingwai bat hak ni election MP nilai isya ya terus so kami jinjau nilai yo kamu plak konstitusi rayo adu kumba arbu arjar sanspa kandai penre vote hak ba ngir kum kinang ilam jaka parti ngim sim lapai pathat ban mudur bat ngangai ba ini bara kadai kai ke ba dipai ba kelakang berkuat siapa dia orang yang kecil lah. Pada dia mengiladat dia kena ke election MP, nak kalian ke parti, nak kalian ke state election committee jauh ke parti, kena bersiap yang sagoi pak kebeta, kata kalau mengenikun dia kena ke election MDC, nak kena ke konsumsi kejungi. Pat kenoran pat kejunga kalau kejui dan pat kenoran jauh ke parti. Kata kalau banginyo aswa ya kesensyar kada kabut namar bangi sudu ba inamla ba penolong yang kita gijing temu ki bahaya gijingi ladang impadio aswa ya kesensyar kada kabut inamla banginyo ya kesokar ke bahaya ke bet ke babiang ladang imyo aswa ya kesensyar kada kabut inamla banginyo ya ka executive committee ke bakran apa ke district council ladang imyo aswa ya kesensyar kada kabut banyo ya kasensyar kadar kebut ngidakam bangin rat bikam shwa ya kani gejing babsap namar ba ngisudu ba gejing babsap kani ganong shon ke bakraw tam am tang ya kejat penrew hendai wat ya kari hi prakawai gejing babsap kamde ya nakadal jung jingduk paka jingduk ke kendrai namar ba kadang gejing babsap urang bangyam jaga balak katolik upo Francis Ru uang. The corruption of the powerful is paid by the poor. Kebamut, kecing babsap, jang kita kepada nak kebor, berasiu di kebaduk. Bukan sen kiskim jang kebaduk, hijak ngai no. Namar ba, idan kibre ki babsap, ibam salia, kan kini no, iki hak long try, man try jang kebaduk. Bat ngasno bandai ban aingo yublay, ubelas say kini kiri orang ba, kijang iba adan, Dr. Ricky, ipas kamar bo, ibara nut yang menilai persyak yang kena gejing babsap hakpuar ba kejelah hakpuar ba kejat bedrew keladu gejing kermen
Bat kini kinang yalam. Kini ki reurang ba kila UI badia snow ya kata ke jinglang jingman. Apa kani ke jela ke jungi. Bakundo kini ki bre ke badan hakabor. Ile dan bor. Ile shile akmat. Tanglang ke benta ban mento yalade. Bat habalasan bat ya kani ke parti. Bon ki bre ki babha. Ki bre ki ba dan kata ke mensim ban ya trai balikat ban ya ba. Likat bakani ke parti. Ki wan sya ke parti ke jungi. Kamna ke benta bakin mentoy. Shimat yalade. Hendai ban selipat ya ke jat berdiri, selipat ya ke jelah, ke belangam, setelah itu habarok ilang. Batuk papiatip, kejingan kejungi, metak sengi hakani kesenang kesepi, galang ban beniku yang aku bukurtang, ban ya kejikersan, kami ini bakal ke election MDC, apa ke district council. Kindia bidan kamar sungguh, kaya kita ke district council. Buat apa jepi become ipai ba ini bagi kam keluar yang election amane yang election MDC hendai ngam percaya di district council bat kadai kaba konsan kaba kerpan nak kamata ke jadwal red part ke jungi kadai kita ka sti kaban yada iki hak langtrai mantrai ke jungi kadai kita ka bar belapan klub haka dak tak schedule lingba ka constitution jagri India nadu usnam terkendai ba sampuar Kaban yadai kita giriti kita stor kijungi. Kaban penemmat pesak syua yang ikon wajar jangan ni keberi punya utrap. Bak nada bikin mau. Hakbar balang siam ibadan. Bisa kinagrap nana trai bisutu khamba. Kadno kejingi anang jepi apa hakbar bakilek ban kiat iki marat jepi sepoyo. Bak hakbar balang siam ibadan. Islam ai watang kawai ka trading license ru sabar seki banabar bat habang ipet pat mata iki nomi kwat kijungi ki ambisi kijungi habang ilet pat mata sepo district council kim le chupat tak tak jingsta pak dono kemasukya na ka ka jat kadrew ila syurat tang macia le kejekai bat kendau thalana ya ka district council takba hijab nangi nakawai ke parti election district council syakawai ke parti ban lesi ende na kini kita kumpulang ini ban senjarna kataka riti ke dustur ke jungi ban senjarna kataka jumlah tera jungi yang kendau siap bahwa ke jungi banyakkan yang kena election kami bagi persyak igino political party ini bagi persyak igino kandidat ande kejingi banyakkan ya kene ka election kalang persyak ya kejingduk persyak ya kejing lesnya kemat persyak ya kejing wamsap bat persyak ya kejing sensya dan bot ijai berdriu khasi janja kejingi ila sensya dan bot akan distorkar MDA 2.0 keblai lam kemat tak NPP UDP BJP bat HSPDP belai bangang bangla sensya dan bot lemar bagi pai jogari khasi janja kejingi lada ki kemau hadian bagi ladat ya kan election amali iladan kata kajik krang kajik wa kajuki bakin yo na bakin je ek tagi nang mikmat MC apa ka district council ndai kadin sarkar MDA 2.0 kala penjalan nak kan rew na sya ke sistem kani kapat juja meno apa kari kasi janja kajungi lalu ba ila yo ya kejela meklia kapat judan kata kejipet Islam dan dia dikta kinang mikmat apa ke district council tengah kali ke sarkar keba lailam kemat takkan PP UDP BJP HSPDP keba lajit dupai pak kimpuram syuk iki hak langtrai mantrai jungi dupai pak inginat ke hak bangin jit UMBC sisen sansenam parhakan ni kakiti bamata nyo banjit sisen reusnam banyak ini kisah berputran nak kebut nak kabur ipai bakan hak besar suah bikin ayah kejikesan ya kum kini ki parti kumbai ba syamdor nampak dilapatai sepang ke parti kejongi ke parti kepada ngelum kepada kena kepada laisnam iran tak sama dua menit lalang kejiksangan nak betang jagan dari kejongi iran tang wai UMP lalang luksa ubah hatam amtang apa kejela kejongi hendai sebar jang kejelaru
kini gue jelah buat India sedang berkai kemat siakan ke parti kejungi dipai kemat siakan ke jelah kejungi ibu kecil keli bakunu pra ulak berjauh yang election MP ram benar kam nak bor pisah makiru ki pekat bangiru ahli por India ila kam yang kena sencar kadar kabukut marki subuh ba kapori India ru kini jing babsap rasa kai sebab pelap Kup ka parti ingat ba sisen kisni inyo ba secari apa ke district council ketum buai ni ki kertan ka ba ka parti kelasai yang ni khmat ka joki ngapa napi ke kerjaan papin ay nga ya kita ke kerjaan kup pa biaya ka ni election MP benang sedap kami lagi akan ni jui ke nagrem oh ngantan kai kebangangan pular khmat ka joki tang kawai ka pular kebangangan dan kalang ba lara bibet yang malang komuta WBC joki apa ka district council ngade tang syakri joki bukan rat joki gai gahak kepada jong pajba kandai be ke jong pajba lara bibet ru yang malang komuta WBC joki apa ka district council ngalet ru amtang nak start jong amarwai andai ngalet rikat pakai jinge trailang pakai party paling ba ka jinge deli jongi ke MBC jong party apa ka district council India akan mengintah kian kebakaran naga beta kejat berdiri ujung ini. Baling ba kecik kesan pak kecik yang akan kecik bamta kalau ru kecik kesan naga beta keparti ujung ini. Baling ba kecik kesan pak kecik yang keparti sesisin India bat penempat bat penhapat bat pekelader ya kejala bayin ujung ini. Patang ini kian pak dia ada kejengah publish wood.